whaatalo whātu talafou I le nei tai ao mā lole soifua manuia. Usi mai al whaafonga, talala Radio Samoa mole nei fwoi tai ao. E ono isi aso Faaopoopo o loo taofia le tumau ai pele fewa I saolotoga Ea Niu Sila ma Victoria. Inisio swinga Faaopoopo le aso lua o le vai aso fou, o le ato e tatala ai fai toto o Niu Sila I faiga malanga so ne lanu mea mata mai me le pone. O nei faiga malanga e na o tangata Niu Sila sitiseni au se tālia e no nofo I nei, ai mai se o tangata faigaluega I au nanga tāu o loo poloka I Victoria. Sauno ai le Minister Koviti, Chris Hipkins, o I lātou uma o loo fuafua e o mai I nei faiga malanga, e te tawana mua I whaia siake o Koviti to tono le fitu se fulu ma le lua I tūla ai ele I oso I le vaalele. O le afo I wanga luluele malo o Niu Sila ma Victoria mo se whaatangana, e mawhaiaia I lātou nei o nā ngā I whaia o lātou siaki e ui o loo whaia tapu I lea stete. O I lātou uma fwoi o le ato e fwoi mai a o lea sa Faanofoesea me le pone ma negative whai unga o lātou siaki, e le to e mo o mia le Faanofoesea pe a taun umai I Niu Sila. A o tau mawhai e la le malo I lona mawhai e fesoasoani ai tangata kiwi o loo poloka I Victoria, o loo tatalo le minista ia whaafai ngofie ma au ngofie mai Victoria e whaatanga leo ese o tangata to e fia fwoi mai I Niu Sila ma o lātou whale eo e whai siaki, ai mai se o le mawhai o no ane malae vaalele. O loo mawhanawhana le malo o le leo na tau fiofie Victoria le toi o so whai mai o Koviti I le stete o Ausitalia. Ai Victoria o mai le taimi na fonga mai le reporti o le minsta le fiafia na nafi o loo tau sa ili lava le mafua anga le toe mau o cases I le community. Ua Lapataiga mai le whailau tūsi o le malo tele o Amerika to itai o le Pasefika, I le si o whainga taufaamatau o loo whaapipi mai I fesoasoani tupe o loo maua mo ati nae. O le Lapataiga na momoli mai Anthony Blinken I luma o se whonotanga na Yesu so whono mai atu nuu e se fulu malitasi o le Pasefika. O ni fesoasoani wa tā ua le whailau tūsi wa whaatupula ia pea, ma e ui e nate le I tā ua le ingo saina le olo o tele na whaatupe ina polo keti mo le Pasefika, na ia whaamanino o atu nuu malava tusa lava po le ale tele, e te tauona whaia lava ana whai unga sa oloto e au noa, ma le matau I ni whainga toi o so whai mai ona o ni fesoasoani. O Amerika o loo na lima I le lisi o atu nuu o loo fesoasoani mai le Pasefika, ma o loo I tua leo Ausitalia, Niu Sila, Saina ma Japani. O tautino fo I Blinken, o loo iai fuafuanga le malo tele e toi si itia lana lango le Pasefika, e ala lea I le whaatupe ina o polo keti. Na tāpunia ma whaalea o ngā ina uma whainga malanga vaalele malae vaalele I Palmerston North I lea fiafia na nafi, ma fua I ni whainga taufaamatau. Silia ma le se lau 5 I lātou na ave e sea whaamalosi mai malae vaalele, ma e whaapeo le te alai titi o le tūlai lua I le awauli na ilo ai. Na vave ona o ane leo ma le vaenga whaapitoa e whiangai ma pomu I le malae vaalele, ma e tu whaatasia talo le tai au lo whaia pia so e soenga. I tala le tio Niu Sila, o lea sa wha o ngā pasi ave e sea mai ei tangata faigaluega ma pasese mai malae vaalele, ma o le tai au nei o loo fuafua e toe amata whioa I ai vaalele malae vaalele I Palmerston North. E to alua tangata faigaluega le Ea Niu Sila sa whaatonuina e Faanofoesea I le whale, ona sa ono fesoatai atu I se tasi o case whaamaonia. O le whaamaoninga lea mai le company vaalele, ma e tali tonu le soifua maloloina e mawalalo le tūlanga la matia. O le case whaamaoni o se tasi e whaingaluenga I lunga o vaalele a le Malaysia Airlines na tau nui au kilani ina yaso I le imamau atu. O le afo isa awina atu le case whaamaoni e se tasi o nofuanga Faanofoesea I lona to ai tau nuu mai. Ma o I lea na siaki ai mai lo ai wa whaamaonia. Sau no le whaatone sila le soifua maloloina, Dr. Ashley Bloomfield, I le mai ai o so e soenga, o le lava na lava pui e tangata whaingaluenga le company vaalele e ala I PPE. Ma e le o toe mo o mia ai le Faanofoesea pe whaia fo ini sisiaki. Ai mai le company vaalele o lea ua maua whaai unga ulua I siaki o Koviti o nei tangata whaingaluenga e negative, ma e le mawhaiona toe fo I mai I whaingaluenga e au noa ma whaai unga e negative o siaki lona lua. Ma tala whaai o le nei tae au, ua tatau I le pātia le National o na toe ilo le filifilia o na sui momoe. O le saunonga manino lea re taitai a Judith Collins, a o angi ai le neiva yaso tu o inga whaasanga I se tasi o sui o le vaenga Faaopoopo, Jake Bezzant. O Bezzant na momoe mai ai le tūmalo whaapalota a abahaba I le tausanga tāluai. Ma o le toe whaasala lau e sana wota mai tai sao la ua whioa ai oni amionga le tala whea ngai tau whiusua inga o loo whaasala lau e Bezzant I lunga le social media. Lea ua mawhoi ona whaamawai le asolua.
O le amatanga o le vai aso nei na whailoa i lea tamaitai, ai o mai ana nafi whaasalalau e seisi fo i tamaitai a mionga lava e tasi. Tau tino taitai a Collins o Bezzant e lei loa tele e le toa tele i tutono le National, ma o le alia e mai o nei tu o inga e le o whaingofie, ona e le iai masona i loa mua mua iai. Ai se tali Bezzant i tala le News Hub, so o se tala lava e luo nei tu. O le alia e mai o nei tu o inga le vai aso nei, sa wai matala o le fiafia o le pati i a Bezzant. Tala nol tae au, manuia tele le nei aso.